Бул көрсөтүү айдоочуларды жол эрежесин сактоого жана мыйзамдуулукка чакырат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда жылына миңдеген жол кырсыгы катталып, андан мерт кеткен жарандардын саны акыркы 6 айда эле 306га жеткен. Кырсыкты алдын алууга жана болтурбоого өз салымыңызды кошуңуз. Өзүңүзгө сак, эрежеге так болуңуз. Ош шаарындагы Абсамат Масалиев көчөсүндө жүргүзгөн рейдибиздин жүрүшүндө жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана ошондой эле Ынтымак телеканалы, 7-канал, Нур телеканалынын чыгармачылык тобу 327 жол белгисине баш ийбей токтоого мүмкүн эмес жерге унаасын токтотуп алган айдоочуларга багытталды. Биринчилерден болуп Lexus сүргүсүндөгү жол тандабасынын айдоочусу 327 жол белгисине баш ийбей унаасын токтотуп алды. Эскерүүчүлөр аны байкаар замат унаанын айдоочусуна тийиштүү протоколдорду түзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. 12-4 мына жазылган. Аялдамадан 15 метрден кем эмес жерде токтош керек. Деп вагон унаасынын ээлерин издеп жаткан кезибизде бир байке келип, өзүн биринчи айдоочу катары тааныштырууну баштады. Андан соң 15 000 пул салык төлөп жатам, өзүм каалаган жерге токтотом деген чуусу менен бир канча убакытты созду. Менде бар. Мен сизге айтып атам го, сен түшүнөсүңбү? Düşünmeyeyim mi? Жол эрежесинин 12-4 пунктуна жазылган 15 метр алыстыкта коюш керек. Pamek verdi bu. Ne pamek verdi bu? Ооба. Tamam içiyor. Şoför gelip çay içiyorlar. Чакырып эмес монда. Kate ver mi? Kate ver. Kaç etti? Бака чакырып бербейсизби? Чакырып бербейсизби? Ne çakırıyor? Сиздин тааныштарыңызбы? Bildiğin tanışlar. Жолунан айдоочулар сиздин тааныштарыңызбы? Tanışlarım mesmiyim. Çay içetti. Ben Мен dalak kulu otam. Ne olasın abi? Başka tanımaz mı? Siz şoför olursanız Siz motorga çıkıp alırsanız siz kimesi bolsa ne kılasınız sizler? Kafenin kazanısı mı? Oo ben kazayım. Klientlerinizge bort atmay giriyoruz aka. Klientleriniz narışına kılıp durat ekan. Narşende kılbaydılar. Normal kılıyor. Bilir getir. Ulan. Бир аз убакыт өтүп, бул байке ырахат алуу тамактануучу ашканасынын жетекчиси экени аныкталды. Ben alganda okşadım. Vardı bu çocuk. Her bir şey vardı bu. Ne ayıp koyamam. Katör mü ayıp? Ona bilerim ben mesela. 4 sene 2 sene bilet daha getirip aldım. Kim? Kayın söyledi. Kim tanısın? Ona şaka oldu. Siz içi almışsınız. Kafeniz gektirir, yaman. Senden mi? Mümkünçülüğünüz bolsa aydoçlar çakıp koyuңуз. Alasın sen. Taza mesaj. Mümkünçülüğünüz bolsa aydoçlar çakıp koyuңуз. Бул байкебиз спирттик ичимдигин ичип алганы байкалып, тескөөчүлөр да уят сөздөр менен тилдөөгө киришти. Tazasın sen. Taza mesaj sen daha taza mesaj. Verin içesin alasın. Ökçe. Sen sözünüzü qarap söylüyorsunuz oldu. Sözünüzü qarap söylüyorsunuz. İçip alsanız ozun deyip var mı? Deyip var mı? Oylanıp söyleseniz bunlar. Oylanboy mu? Ayta oylan. Meni kısıra turan siz emez düşündünüz mü? Sizge hechkim sog'ingan yo'q. Siz meni qisira olmaysiz deysiz. Men ishim o'tqarib o'taman. Qana ishga. Katta gruppani. Шақыртам. Қармапты кеткен шоға діндарласын. Lütfen çıkıp divoyun çıktım ben. Görür otam ben divoyun. Boyundan koyup veremem. Sen. Gözüme kanat. Olmuş çayda masa olacağız. Ben hiçbir yetişme gelmedim. Şurada hizmet için öde otkan adamlara gelip toşkaldı çiratlas. Sizge toşkaldı çiratlas. Divoyun gelsin. Prezidentin ham gelsin. Özüm çok öyle. O ne mi oldu? O men aparat kemer, men mask oldu. Biz o aparat kemer gelelim. Mask mı? İçi olan ne? Telefon verme ha. Ver telefonda. Kim çıkıyor da? Akay bak şaşkın. Tamam. O'zingizga kelgan do'stlar voy. O kafemizni qarang, yo'lga chiqib. O'ylaga divoyga qapagan pul o'tamaydi. Aytam. Boram lazım. Divoyga o'z vaqt divoy chiqib qo'yaman. İşletgan kafemizga to'laysizmi? Ha? İşletgan kafemizga to'laysizmi? Ya, 4 so'm 2 so'm raqsa o'tasin. Kim oldi? Kim olgan? Men qayerdan
Абудасыңа чыгып. Көпірлас ба жүрсің? Көпір эми. Айтпа. Қазір ағыла нормальный олай оған мен алло алло не болды жүктен өкөнтең жүктен Судан. Судан. Ona gel de çık öğrenelim. Эвакуатор келген кезде биз издеп жаткан дал ушул 2 степ вагон унаасынын айдоочулары рахат алуу тамактануу ашканасынан чыгып келишти. Бир заматта эле аксакал келип, рахат алуу ашканасынын жетекчисинин тарабын талашып, эскөөчүлөргө чуу сала баштады. Köpremde. Uyatta. Şunday. Uyatta. Buzun otkan. Sen bana çırkırağa söz mü kotasın mı? Kimi? Çırkırağa uyada balavakat. Balavakat. Sen kaçıp bir yer kılapla kalma. Narışeni yapılmasın biz. Narışeni yapılmasın. Kılgan çok iş gibi. Çayıcılık mı? Balları gelmek. Oltuna barbatı. Sene demin aktanaklı olmasın. Bana su dadın eski bak. Erkek çeşitten balkıra. Bu balar. Ya. Hayal kaşı yerinden kata tağıtasın. Ben hiç kaçan bana acıda turgan adamım. Sen bana da okudun, atkan da aklı vatasın. Gördün mü? Çay içip balları. Çay geldi böyle. Ne küçükte balamana bari yok kaldı. Bana şunun ayı. Açık açık var vatanı. Balamana indim gezim. Kaçıcı var. Kaç yeri balamana indim gezim. Bozumdu buzamışlar ki bana acır katadı. Yolunu kullan bana. Ya ben yolum menen, sen benim yolum menen, bayağı köyüzü yoluz bilek. Sen bundan yaşadık kıyılakan emezdik. Can kıyılanıp tünü menen emek oldu. Ben özden para mı nesip ki? Bana ol hemen. Bunun cazvatlarını bunu kalacağız. Biz Gestapo'da yaşayıyoruz. Bir eskerti, bir neseni kılıp, bandamda yok. Söz gilip gitmeye kılıp. Eskertin veriler tuttan hoca isteplerden ki. Handay var? Eskertin isteyinmezler cönlük yapıyor. Kolama suranı atar, bir neseni ayt atar, bir neseni kıkıladak. Ne kullanır, ne? Bir jakşılıktır. Biz жөнеле телеканалдар келип, совместleşme болтканда муракем болуп атат балкилерчен топунан. Мына болсо экен. Ал эми рахат алуу ашканасынын жетекчисин коомдук жайда чуу салгандыгы үчүн милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Айла жок да сиз мына азырлеген кошуп Kolluk çayda masa alda sövgünü hızlı çözün. Toşkallı çarakta. Sözün yok mu? Aytın mı cönlük? Söz var apar apar. Sen beni küçük atasın. Ben aşağı. Eski adam olacağım. Ben Batken'den geldim. Az Batken'den geldim. Final pislikli final kez atar. Burada olsun. Yolun içerisinde uzmaz ne için? Hayır zamanda bir işte gittim. Ayla oturdu zaten ben. Sizden gelip süzlanışça. Yok kapıdaginde Bu ilağı da olup atar. Gördün mü? Ben bala bağı atamın. Hemen kınavağlı ağını degendikten ben hemen prostele bunlar fikirim aytan dep geldim. Ben korsu da var. Durak televizyon koydu. Anınız turanlar, bırak al kişi kafeni işletetken, maşinesi çok eken, bırak buna екі maçtan meniki de vatan. Oşonçu, siz başında aralashmadınız. Чуу салгандыгы бул окуянын башын билбегендиги болду окшойт. Бул аксакалыбызга түшүндүрүп берген соң аксакал жолун улантты. Жолдо коюлган жол белгилерине баарыбыз баш ийген болгон болсок, жолдор тазаланып, автотыгын жок болот. Кийинки биздин Девуланос үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу дал ушул 327 жол белгисине баш ийбей токтоп, андан соң тескөөчүнүн келе жатканын байкаар замат унаасын артка айдап, жолдо турган белгини сүзүп токтоду.
Tatlı etti mi? Ya arka kaçta? Улан тийиштүү документтерин бербей убакытты көпкө созду. Ушул жердеги үйлөрдүн биринде жашайын деп айткан сөзүн дал ошол үйдүн кароолчусу угуп, мен сени тааныбайм, кайсыл батирде турасың деген сөздөрүн айтты. Yaşaysın he? Kaç kvartal? Ha? Bilmem. Kaçan çeker? Çok doğru mu? Yok abi. Ha? Başka başka. Kaç maşını mı vurur? Yetti kaldı. Şey doğru. Kendini diyor. Men bera almayım diyorum. Neye bir al? Бардак кетти просто. Мен нарушение? Не нарушение? Toktog'un müşteristen devlet. Я мен токтогон жокмун, фактын далилден. Dalil var. Далилдей алмайм. Далилдей алмайм. Жок дейм далилден. Документтерим бар. Документтерим бар. Arka ayda Ечиле. Мен жашасам мен айдайм. Ескертүү бер, кылмасаңчы. Жок, онда эч качан. Мен далилде ал. Мына документ. Далилде мен свидетель. Мына документ. Мен бере албайм. Мына. Пожалуйста. Мен токтогон жок. Любой жер. Мынанда күтүп ушундай. Мына тартып. Күтүп ушундай токтоп. Аркыла, мына күтүм ушундай токтодум. Мен дагычы. Мына. Аркыла. Я сразу Өзü bu hakem var. Ciminde okanlar sezgen. Men документим бар. Аны мыйзам жок. Мен токтогон жок. Кагаз алдым, болду. Ана токтоду го. Азыр Мерседес токтоду. Жок, болуптур, айтпайсың брат сен. Жок, мен документим бар. Эскертүү бер, пожалуйста. Ел албасаң, мына документ. Каалагандай алып жаз. Документ. Жок. Мурат, мен ушул жерде жашайм. Кагаз алдым. Пожалуйста, жүктө. Мен соттошом. Пожалуйста. Мына. Айдачыда телефон, планшеттерим үстүндө турат. Каалагандай. Жерде жашайм. Кагаз алдым. Адресен жашайм. Жок, мына. Мен ошондо алып кеттим. O tosun жазуда. İstep емес, Mercedes керек. Мына емей алып. Мына жазылам мен көрөм. Эч. Енді ағым. Terip koy, arızdan arızdan. Eç қачан анан көрөм. Мына, мен жашайм, документтерим турат. Пожалуйста, алып жаза. Мен токтогон жокмун. Токтогон жок. Эскертүү бер, пожалуйста. Мыйзамда да бар. Эскертүү. Сұраны что? Ой, брат, мен тоқтаған жоқпын да там. Ой, брат. Брат, ой, брат, сұраны.
Turanış benim dokumentim alın. Yok rahat. Turanış dokumentim alın. Koydu da. Бул айдоочуга мыйзамда каралган чаралар көрүлүп, тиешелүү протоколдор түзүлүү менен бул окуянын жыйынтыгы мыйзамдуу түрдө чечилди. Mayli ben jigitçe verdim. Murat, turamazsın mı? Mayli. Ben başlayıp, ben Murat, atlet Murat, alım al dedim. Yok Murat, yeni başka tepe olur. Mayli. Şu video birimiz korkuyor. Ушуну менен биздин рейд аталышындагы берүүбүз өз соңуна чыкты. Өзүңүз көрсөк, эрежеге так болуңуздар деп коштошобуз.